Zamisli belu svetlost koja se presijava iznad tvoje glave i koja polako ulazi u tvoje telo kako udišeš. A zatim, kada izdišeš, zamisli kako je ta svetlost obavila tvoju napetost i polako je pomoću tvog disanja iznosi iz tvog tela. I ti se opuštaš. Samo diši i osjeti svetlost koja te oslobađa napetosti. Kaži u sebi: zahvalna sam što se oslobađam napetosti. Zahvalna sam što se oslobađam napetosti.